Dobro, znači, igramo Chicken Invaders. Ako do sada niste skontali, ova igra je bazirana na igri Space Invaders. I Star Wars, Star Trek, Spaceballs i sve što ima veze sa svemirom. Mada, meni nije jasno zašto je neko krajem 90-ih i početkom 2000-ih odlučio da iskopa Space Invaders i da napravi nešto poput ovoga. Realno, ako pogledamo, u tom momentu Space Invaders je igra stara barem 30 godina, ako ne i više, i igre tog tipa su davna prošlost. Pogotovo ako pogledamo prvi deo Chicken Invadersa. On je bukvalno isti kao Space Invaders i možete ga igrati u nedogled. Ne postoji kraj te igre. Samo ga igrate dokle god ne izgubite sve živote. I to je to. I koja je poenta te igre? High score? Koga boli kurac za high score? A da ne spominjem i DOS verziju ove igre koja je pravljena 1997. Da, neko je 1997. godine napravio DOS igru. Ova igra je totalno promašila svoj milenijum. Ali iz nekog razloga, uprkos svemu onome što sam rekao, ova igra je postala popularna. Zašto? Zato što kokoške pok, 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 pok. Koji kurac?